Allipuncha mashikuna, yachachin, ñuka shutimi kan Ligia Torres. Iskay chunka iskun watatami charini. Gonzalo Pizarro Kitipi, Causani. May hatun yachana wasi Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós, Yachacuicani. Hoy vamos a aprender los números en quichua. Napaikuna. 0. Iliac. 1. Shuk. 2. Iskay. 3. Quinza. 4. Chusku. 5. Pichka. 6. Sukta. 7. Canchis. 8. Pusak. 9. Iskun. 10. Chunka. Estas han sido las unidades. Iskun Kani. Vamos ahora a aprender sobre las decenas. Chunkaka, chunkakuna. 20. Iskan chunka. 30. Quinza chunka. 40. Chusku chunka. 50. Pichka chunka. 60. Sukta chunka. 70. Canchis chunka. 80. Pusak chunka. 90. Iskun chunka. 100. Patsa. Vamos a aprender ahora sobre las centenas. Patsa kuna. 200. Iskay patsa. 300. Quinza patsa. 400. Chusku patsa. 500. Pichika patsa. 600. Sukta patsa. 700. Canchis patsa. 800. Pusak patsa. 900. Iskun patsa. 1000. Guaranca. 2000. Iskay guaranca. 3000. Quinza guaranca. 4000. Chusku guaranca. 5000. Pichika guaranca. 6000. Sukta guaranca. 7000. Canchis guaranca. 8000. Pusak guaranca. 9000. Iskun guaranca. Y 1.000.000 es Hunu. Yupaychani.